Mwiriwe, reka nizere ko mumeze neza cyane aho uri kutwumvira. Reka nkubwire ubanze ukore subscribe. Wabarire mpere kuri iyi nkuru itari nziza, ariko hari n'uruhande yabayemo nziza kubera ko yari inkuru yari kubabaza abantu benshi, ariko ntabwo ariko byagenze. Aka kanya rero DJ ukomeye hano urangiranwa mu Rwanda bamwita DJ Brian, akaba rero arokotse impanuka ikomeye cyane. Abantu rero bakomeje kugenda babibwirwa, abandi ntibabyemera, ariko inkuru ni iya nyayo, kubera ko n'ibinyamakuru hano mu Rwanda bikomeye byamaze kuyandika bivuga yuko uyu Kateka DJ Brian wamaze no kongeraho izina rya Kagame, ugiye kuri Instagram wahita ubibona kuri Twitter, rero akaba yaje rero kurokoka impanuka. Wenda ntarinjira mu nkuru neza, iki kiba ari ikintu wenda tuba tugomba kuvuga tuti Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikomeze ihabwe impundu. Ndetse ibi ngibi ndahita mbihuza n'uyu mukobwa kuba yaragize gutya akiyegurira Imana ndetse akanakizwa, nabyo mvuze yuko hari icyo bisobanuye kuri uyu mukobwa. Rero ni impanuka ikomeye yabaye ku mu DJ ndetse wamaze no kuba umuhanzi. Rero ubwo yavaga mu karere ka Rusizi avuye gucurangirayo, ngo byagenze bite rero mu modoka rero yari imutwaye. Uko byaje kugenda, baje kugira gutya rero basa n'abakora impanuka. uri kubona imodoka mu by'ukuri uko yari imeze, hanyuma rero imodoka yashwanyaguze cyane. Mu by'ukuri imodoka yo ibaye gutya ikagera kuri level yo kugera kuri iyi level yo gushwanyagurika, kugira ngo usangemo umuntu muzima ni ibintu biba bigoye ni ibintu biba bigoye cyane. Gusa igihari ni uko uyu mu DJ uzwi nka DJ Brian yaba ari muzima, ari gukurikiranwa n'abaganga nyuma yo kuvanwa mu modoka bagasanga ni muzima. Ikibazo cyabayeho ku buryo budasanzwe cyane. Hanyuma rero abantu benshi bakomeje kugenda bashaka kuvuga ati mutubwire amakuru ya DJ Brian, nayo ngayo ahari. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye nahise mvuga ni burya tuba dukwiye no kuba twashima Imana, ku buryo umuntu abyuka mu gitondo akitegura akagenda atazi ibiri bumubeho. Hanyuma rero iyo uzotse mu nzu iwawe ukagerayo amahoro, wakwiye gushima Imana. Niba ubyutse mu nzu mu gitondo ukagenda ukagaruka ukaba uryamye, wakwiye kuba ushima Imana bidasubirwaho. Rero ibyo nanjye bitumye nzamura amashimwe mvugana Imana ishimwe kuba umudije akaba n'umuhanzi akaba n'umwe mu bantu baciye impaka ku mbuga nkoranyambaga mu bijyanye n'ibiganiro, cyane cyane abantu bakunda kwita ko ari umuntu usetsa, ni influencer, best influencer mwiza cyane abantu bagiye bishimira. Rero twavuga ko ari inkuru nziza ahubwo kuba uyu DJ Brian yaba yagize gutya akarokoka iyi mpanuka, akaba yarokotse iyi mpanuka. Ni iby'agaciro cyane, reka tumubwire akomeze kwihangana ndetse nihangane, araza gukira, araza kumera neza cyane, kandi ndahamya nashidikanya ko bibuze kuba bigenda neza 5/5. Hanyuma rero hagize ikindi tumumenyaho twaza kubabwira, ariko amakuru ahari nuko ameze neza ndetse abaganga bari kumukurikirana ibintu bimeze neza cyane. Mugire ibihe byiza, mukomeze kandi gukurikira ibiganiro byacu.